Nangowesifazane ke khuluma ke ngobuzima ke bokusebenza ke laphana ke eKZN noma ngithi KwaZulu Natal ke. But before ngikudlala laphana ke ivideo mbukeli bengicela laphana ke usubscribe uphinde uclicke i-notification bell kuyo ke i-channel yethu ke i247 News ukuze uzohlezi updated ke ngendaba ke ezithintana ke neNingizimu Afrika. Yabona bafethu ukusebenza eKZN is not a problem. Nokuhlala khona futhi is not a problem. Yabona ingaqala phi? Ingxaki iqala la umphathi wenu naye futhi angumZulu. Hayi. Emsebenzini la nisebenza khona. I-meeting ayibizwa formally kuthi guys at 10:30 we've got a meeting, the agenda is what. No. Ayenziwa loo nto emsebenzini. Emsebenzini uthi hlangana. Sesiyazi ziyakhala mntasekhaya. Sithi siyafika sizixoxa amakhona into ezo-addresswa ngumphathi. Hayi, abantu umphathi babengaphi? Kuthi babengapha, thina singapha. Yeyi! Ubonisa labona ke la, ziyakhala straight. Ndise-KZN, ndise-Natal, la nikhona. Yabona emsebenzini, especially kwezindawo thina ezisebenza kuzo sibizwa ngamagama akhona, like oThekwini, Ntontoni. Hayi! Yafiwa lapha. Emsebenzini anqinwa, andiphathi noke wathi ahlangana Zulu. Hayi, khona kuyoxoxwa naye. Khona ekuyothiwa nje talk naye kancane. Uthi nje hlangana Zulu. Kuthi uyayivubela impi uyayivubela. Lithi nisasebenza kusaright aphuma umphathi office. Abheke phansi umphathi anijonge. Athi umphathi nisixoxa mhlawumbe umphathi mhlawumbe khona into azokuyaleza yona befumelele nomsebenzi. Uthembona umphathi uthi wathinta amabhubesi and guys lento seyisingenile yazi sesivele nje siphukaneke nje, you know, uya-imagine no-Asanda guys esukele Eastern Cape. Kodwa nje guys bafethu i-KZN ngicela ukuyivotela, ngiyivotela bafethu KZN ifumane award yokuthandwa ndim.